Kinilala ng Mayor Vilma Caluwag ng siyudad ng San Fernando ing maragula kontribusyon dareng dating alkalde king pamagmasusi king ka-25 anibersaryo ng cityhood ng San Fernando lalam ning kaganapan 2026. Niyayaliwa kami estilo pamagobyerno. So, marapat mo talagang luguran yung San Fernando, especially nung kaya kami panganak, kaya kami ba, itikip mo nung nanong pipungkunan sabla-sabla niya. Kay bata niyang kang Mayor Oka Rodriguez, magsilbi tamo. Bukod kayong luguran tayo yung San Fernando, pagsilbihan tayo, tala, Ren Fernandinos at kay San Fernando. So, may mag-obrala, kanya-kanyang techniques, akupin. Kay ba't anyang kang Mayor Edsa? Fernandino first, mumunala. Bayo rin sabla, unala, Ren Fernandinos. At kay ba't anyang kay katamo, inclusivity naman itang Fernandino ka, kayabe ka. Kasi minsan, alita mo sa sarian, minsan natin bagay-bagay, etamo akakit, naakakit na rin aliwa. Pagpasusyanin ng city government kaya duwangan ng pribadong sektor ing silver anniversary ng cityhood. Amay kumpisa king Republic Act 8990 inyang February 4, 2001. Amag convert king dating balena ng San Fernando bilang meto nga component city. Penimuna ng Mayor Caluwag bilang honorary chairperson ng kaganapan 2026 Executive Committee. Kayabe, i-Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales bilang honorary vice chairperson at i-City Councilor Noel Tolabot bilang chairperson. Hindi na yung pinaka-importante event, tamo lalo-lalo na itang February 26. Invite nila man din lang talagang taong nating partisipasyon din. Lalo yung retang prominente pero pa ng Dr. Bertino, attorney, former congressman attorney Oscar Rodriguez, ang kuparetang alimang consulors, kanitang in-participate din. At ito tamang bisita ng senador, gano'n solidarity dinner. Kabilang karay kaya duwangan keti ni na Engineer Michael Quezon Jr. at Herminia Villanueva. Kaya bereng tubod iba't kareng pampubliko at pribadong sektor. Partining selebrasyon ng float parade at competition, apakyabayan dareng barangay at pribadong grupo. Inter-school cheer dance competition, kaya fest sa makatutok king advokasya laban king illegal a droga ating tribute to cityhood Heroes Solidarity Dinner. At tagunan dareng manimunang personalidad king kasalesayan ng cityhood kabilang naketireng dating alkalde. Makasadyaya naman ng blessing ng Kayabe Infirmary bilang dagdag a pasilidad pangkabulasan king syudad. Pepakit niya naman ng official calendar of activities inyang February 2 king flag raising ceremony ng syudad. Agpang kang Mayor Caluwag ing kaganapan 2026 iya mo pamiga na ka king milaba sa 25 banwa. Nune magpatibe king meto nga kapagnasan para king meto nga inklusibong panyulong at matataga masabal king syudad balabalaw sa progreso para kareng balang Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.